Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas pravimo recenziju HyperX Quadcast mikrofona. Naime, pričat ćemo o samom HyperX Quadcastu i njegovim specifikacijama. Pa hajde da odmah počnemo. Naime, HyperX Quadcast, što reći? Kvaliteta, robustnost, izdržljivost, sam dizajn mikrofona, sve savršeno. Naime, radi se o mikrofonu iz HyperX periferije. Gaming mikrofon, mada nužno nije gaming mikrofon, može se koristiti za podcast intervjuove. Zašto to govorim? Zato što je tako, jer ima više opcija, svojih više podešavanja. Jer vi na samom mikrofonu, a ne znam baš na kojem još to možete podešavati kako da mikrofon kupi zvuk. Da, kako da kupi zvuk, dobro ste me čuli. Naime, sad ću vam pokazati odmah da pređemo na stvar što se tiče kako kupi zvuk. Ne znam da li vi to možete vidjeti, provjerim kameri. Naime, prva opcija ili stereo kupljenje zvukova, to je prva s lijeve strane, simbol 2 kružića. Radi se o stereo kupljenju zvukova, što znači da kupi zvuk sa lijeve, desne i sa prednje strane. To je najbolje kada svirate gitaru ili pjevate u mikrofon. Drugo bi se bilo omnidirekcionalni i to mi je ovaj puni kružić, znači kupi zvuk sa svih strana. To je najbolje kada vodite podcast sa više ljudi ili intervju s više ljudi, kako god. Treće bi bilo kardioid kupljenje zvuka. To je trenutno što ja koristim, pošto to je najbolje za podcast, najbolje za streamanje i najbolje za kad jedna osoba govori. Četvrto bi bilo bidirekcionalno i to je jednostavno da kupi zvuk sa prednje i zadnje strane, znači s prednje i poleđine, i to je najbolje za intervju sa jednom osobom. Znači da vi intervjuirate nekog jer jednostavno on priča s druge strane i s prednje. Kada smo to objasnili, naime, još jedan vrlo bitan, nije baš bitan, ali zanimljiv feature kod mikrofona je tap to mute. Jednostavno, ako vodite nekakav razgovor ili ste u gameu ili streamate, još bolje, čisti primjer, nekom uđe sobu, pas, mačka, mama, žena, baba, jednostavno mutate mikrofon tako što kliknete i nestane svjetla. To je LED indikator, svjetlo to pokazuje da ne prenosi zvuk. I jednostavno nazad ga uključite, kada vidite da je se upalilo svjetlo, znate da prenosi zvuk, tako da ne možete se zeznuti, vrlo teško je zeznuti se. Na dnu HyperX mikrofona, da sad ne okrećem mikrofon, nalazi se gain volume scroll button, ne bi baš rekao da je button, više kao neki kotačić koji okrećete se u zavisnosti s lijeva na desnu, s desna na lijevu, u zavisnosti da li želite pojačati ili smanjiti. Jednostavno, kao što kaže ime, gain volume, pojačavate i smanjujete vašu jačinu mikrofona kako da kupi jako zvuk. Mikrofon dobijete sa stalkom, ne s ovim stalkom kojeg ja imam, nego dobijete sa stojećem koji stavite na stol, jednostavno, tako da, mada ja njega sad ne koristim. To je isto vrlo dobro što dođe u mikrofon. Još jedna stvar što sam zaboravio reći je da je mikrofon vrlo kvalitetno odrađen. Da je sam mikrofon, sam njegov oklop, to jest, ne znam kako bi ovo nazvao. Ovo je sve od metala napravljeno, vidite ovo tu sve je metal. I vrlo je robustan i kvalitetan. Gornji tap to mute tipka je napravljena od debele gume, to je prekrivene debelom gumom. Isto tako donji gain volume button. Stoga ja mislim da je HyperX opet nas oduševio i sama ova robustnost i kvaliteta vam stvarno se pokazuje da je kvalitetna, stoga što vam
HyperX daje 2 godine garancije na njega, na bilo koji kvart daje vam 2 godine garancije. Naravno, to ne znači da uzmete sad čekić i da ga razbijete u 3 pizde koje materne da ode, normalno da vam neće dati novi mikrofon, ali jevi ga za kvarove i za tipo što se u 90% događa, 90% normalnih slučajeva dogodi, oni vam to pokrivaju. Iskreno, za ove novce od 140 eura ne možete naći bolji mikrofon. To je iskreno moje neko mišljenje. Jer mikrofon je stvarno kvaliteta. Ali eto, da ne duljim puno, pošto volim duljit. Ajmo mi da se prebacimo u OBS da vidimo stvarno kako se pokazuje u testu, to jest kako zvuči mikrofon. Hajde da počnemo. I evo nas ljudi u OBS-u. Sada trenutno pričamo preko HyperX Quadcasta. Zvuk je prema mojem mišljenju jako dobar, mada to je moje mišljenje. Kada ga usporedim sa starim mikrofonima koje sam imao sve do sad, znači mikrofonovim slušalcama i jedan stari mikrofon koji sam imao, koji isto bio ovako, koji imate ovako, koji je zasebni bio mikrofon, da se tako izrazim. Za razliku od svih tih mikrofona, mislim da je ovo najkvalitetniji dosad koji imam. Zvuk nije editovan, ali sam stavio noise gate i sound suppression, stoga da ne čujete moju okolinu. Tipa evo sad kad tipkam na tipkovnici. Ja baš sad jako lupam po tipkovnici, ništa ne čuje. Sad po mišu. Stoga možda mi ja bude malo... Ovo inače stavio sam te efekte da se ne čuje moja okolina, stoga možda i ja budem malo pritih. A možda i ne budem, ne znam, zavisi kako će to zvučat, ali mikrofon je više manje to. Kad bi možda skinuo sve ove filtere, mikrofon nije editovan, nemojte to misliti. Bože, zvuk nije editovan, nemojte to misliti. Jednostavno s filtre imam koji supresaju zvukove u pozadini. Sada ću dati primjer editovanog audija iz ovog mikrofona i pure audio. Editovani. Ok ljudi, i ovo je moj glas. Ne editovani. Ok ljudi, i ovo je moj glas. Sada vidite razliku između editovanog i needitovanog audija. Mislim da smo sve vidjeli kakav je mikrofon i više manje to bi bilo to. Stoga zaključit ću da je došlo vrijeme za kraj i nadam se da mi se video svidio. Ako je, bacite like, share, subscribe, preporučite vašim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!